Hello again guys, welcome to a new video and a quick video again. Maayong buntag Pilipinas, maayong gabi Canada. Karon guys, mag quick tour ta dire sa DMU unit guys. For the past 2 weeks mo gyapon guys project, so wala ko ka-check, so karon ato siyang i-check the whole thing guys. Okay, let's start cracking guys. Kana guys, okay tama na guys, restricted guys. Muna siyang improve sa kuan guys. DMU guys, waiting area. Okay, musud na ta guys. Kay busy kay ko guys for the past 2 weeks, so karon medyo naka-ahid ko gamay kay change the plants na po the upstairs. So muna ang room guys. Ang room. So it's not used guys. We'll double check again. Na siya guys. So same thing as here guys. So ako man na siyang i-check guys every time ko gamiton, kung dili gamiton, para akong taga heads up ang dispatcher. So everything is good here. Right here. It's muna ilang recovery area there guys. So for now sarado na siya guys. So na siya guys. Kita na ko guys. So mubo gyapon ni siya guys, kay kuha ta guys, quick tour ta sa DMU unit guys. So sa una po guys, ina-assign po ko diri sa una back in days. So maupo na ito wala gamita guys. So ilang kuan diri guys, maupo ni patient holding po ni diri guys, or recovery area. So mao ni ang ilang kuan diri guys, hari po ibutang ang mga pasyente guys. So mag quick tour ta kung everything is good to go here. Ko lang tamo guys kung gitrabahoan sa una guys back in days, quick tour. Dugay po guga trabaho diri guys. So looks like we're good to go. And see again guys, see restricted area right there. Ang pwede mo suda guys, kanarang may mga access guys. Ako access guys, halos tanan nga area guys. So karon usa na lang ka area atong wala makuan ang ilang medication prep area nila diri guys. Okay, so ini sa di medical unit. So wait mo kadiyot guys. So muna yung kuan guys, mga locker guys diri guys. So changing area right there guys, change room guys. I miss this place too. Karon guys, balik na punta ato na nang i-check ang ilang procedure area guys, kung ilan na bang buhat guys. Dako po na yung area diri guys. So i-check na to guys kung gamit bang mga rooms guys. Ano guys, muna ilang procedure usar sa procedure rooms guys. Ilang mga gamit dara guys. So tulog ako ani diri guys, procedure rooms kini usa guys. Tapos maupo na guys kana guys, procedure. Back in this guys, katrabaho po ko diri, so I miss this place guys. So muna nagkuan lang ta guys, quick tour guys sa by DMU area. So hapit na ta human guys.
So nakalimtan na po nako guys ang tawag ani guys ang akong ah, ang akong mini, limtan na po nako ang kuan ba ang tawag ani ang mini tripod. So probably guys diri na lang siguro takutob. Salamat sa pagtan-aw. Stay safe, stay home, stay calm. So about that guys, nahulog guys oh. So ari na lang ta kay mahurot na akong dita. Be safe, be healthy, stay home, stay calm, stay active, and salamat kay sa pagtan-aw guys. See you next time guys. Peace out.